أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كري تماشاوان هجا وقهتارنا عزيز ببرنامج كانوا ديسان بيش بريوانا الدنيا يتا هر انسانێکی ژێرە دەردێک هەیە ji bo her insanekî tiştek muhîm e ji bo gelek armanca insan di tevgerin insan ji bo van armancê xwe tiştê heyî di oxira wan de heba dikin oxira wan de didin ji bo bigîjne wê meqseda xwe wê armanca xwe zehf di tevgerin zehf kêferatê dikin. İdî ustadê me bediû zaman dibe dema di herba cîhanê de dibe wisa xelk îdî li radyoya guhdar dike û ji te re bêjim qesta ew dike her kes wisa dipirse falan dirênin gova ustad tiştekî merak nake dibêjin ustad re dibêjin ya dibe ev însan van qezeta û van ewka û vî guhdar dikin diqe merak nakî ji bo çi yanî qey tiştek ji vê nakê hedîseke ji vê mastir bûyereke ji vê mastir gelo qey heye ji bo vê yekê tu guhê xwe nadiyê de ya ji te muhîmiyetê nadî de ji ber çi çima tu wiha dikî îdî ustadê me ji bêje ji wanekê re bi evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti amme davasından daha ehemmiyetli bir dava. Biberi raste dibe meseleke min heye ev mes'ela go ez mühimmiye didime de jive harba cihaniya umumi masturu mühimtire. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki dibe ev mesela bu ez bahsa dikim mesela ki bu harenge go dibe bu yere ki sahatiye sere Müslümana mesela ki bu hatiye sere Müslümana her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvvet ve serveti olsa ve aklı da varsa dibe eğer go her insan ki baqasi Almanu İngiliza servetavi kuvvetavi neke hebe akli neke hebe o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. Dibe ev insanı ama aklevi hebe veke İngiliz u Almana kuvvetu kudretavi hebe dibe ev mesela go vega Azerbaycan ev her çeşit kod oğra ve de sarf bik. Yani ev mesela hangi ji mesela harba umumiya cihanı ji mastıra mühimtire. İşte çiye ev mesela abqas mühim. İşte o dava, o dava, o mesele 100.000 meşahiri insanın dibêje 100,000 go meşhuri insananı ve hadsiz nev'i beşerin yıldızları ve mürşitlerini müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve hazara qence xwedê ewliyayê xwedê mürşid û alim û şeyx û evan tebbeka go xeber dane be bir kısmı gözleriyle gördükleri û gelek jima jî çavê xwe dîtine şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Dibe ev meseleci çiye? Ev mesele god mukabila iman ede emra bin avan insani han dünya mali dünyayı u imana vanaki. Yani god naberaban her dukad embejin usa tercih ki bikin ev mesele hatiye seri vanaki. Ev bu yer hatiye seri vanaki. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Eğer bu ev insanı han iman akwa muhafaza neke, iman akwa kar neke, ev her çeşit desteği neke hele. Hatta bir ehli keşif ve tahkik
bir yerde 40 vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. Tabi kancaki Xwedî Rabbi alemi em bejin afetê kalbîna ki jîwsa pêdaye zanîn go çil insanê go demirin çend heptenê em bejin xilas dibin de hengama sekeratê de. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Dibêje eğer bu insanek imana xwe dakir. Eğer insanek Xwedê me muhafaza bike inşallah be iman here. Eğer saltanata dünyayı teviya wî be çi ehemmiyeta wînakê heye? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri. İdi lazıma ew dava imanî. İdi ewan çiştê got dava imanê me bide karkirin ve %90'ına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekirini o işte çalıştıran, vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyatla işgal etmek tam bir akılsız bildiğimizden. Yani iro mesela mühim gom imana xwe xilas bikin. Em ji azabê Xweda em xwe dûr bikin. İca em rabin em terka imana xwe bikin. Xebat û cehda riya imana Rabbê Xwe de em tek bikin û em rabin peyvan tiştê malayani. Malayani çi ye? Malayani ew tişte go roja qiyametê, roja mîzênê go were danîl ser mîzênê û ti giraniya winekê tune. Yani ev qaçtê û behsa wê ji min re dikin ev tiştevek roja qiyametê cem Rabbê alemê li ser mîzênê giraniya wê tune. İdî ez rabe ew tiştê ku ji min re mühîm e. Got ez ê ew ê îmana min xilas bike, ez ê pê xilas bibim, ez ê terka wê bikim, li peyva tiştê mana yani ez ê herim. İdî dibêje, ustadê me dibêje em bawerin got tiştê herî mühîm ji min re evin, ji me re ev e. İdî ustadê me ji wan malûm e bê dema govan gotina dibêje hepsê de ye. İja malûm e hepsê de حوالي وی کەڤین جی باوی هەنا هەنێکی گۆنو هاتنە ئەو جیل جەموینە جوانە وسا خیتاب بکە دەبێ ئەی حەپیس موسیبەتنە benim yeni kardeşlerim dەبێ ئەی havale منی حەبسê mahkumêmeyî حەبسê goyê nûne sizler benimle beraber gelen eski kardeşlerin gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Bu Risale-i Nur van kitab-ı Bediüzzaman ra unvana meşgul nebune. Ben onları ve onları gibi binler şakitleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki dibi evan havale min kebin ez wan xwara şahit digirim ez ispat bikim ispat kiriye jixwe o büyük davayı %90'lığına kazandıran ve 20 senede 20.000 adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiki eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neş'et edip çıkan bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bizi avan kitabı min nivîsandine. Ku Rabbi alemi bi kuvveta wî, Rabbi alemi ku wî bidaye nivîsandin. Ez ve teminat ahan ez didim go. Yani go avan kitabı ha go vega min nivîsandin go vega em wan dixwînin go ew jî bahsa xalasiya imana medikin. Eğer go hazara insan ev kitabı haneke xwendine had bêje eğer go hûn bixwazin go hûn ji vê tengasiya han hûn xilas bibin yani hûn imana xwe kar bikin van kitabê min bixwînin van yani imana xwe weke bêje xelas bikin. İdî ustadê me dibêje yani nemeycenin go vêge ev kitabı han qedexeye ya saxa. Malum e di wî zamanî de ev kitabı hay go vêge ez ji were ez îzah dikim li ser ekranê ez ji were dibêjim û temamê dünyayê li me dihesînin wî zamanî xwendina vê jî qedexe bû ya sax bû. İdî ustadê min dibêje ewan însanê go vê kitabı han dixwînin got ew bi vê jî hîn bikin ka wê îmana xwe çawa xelas bikin ew ê xwe çawa ew xwe muhafaza bikin had bê nemêjin îro gova em bêjin qedexeye ha vêga bixwe jî çend heb meb'ûs yani millet vekiliye wî zamanî dibe min bihîssê got
چند حب جوان کتاب ما دستی وان دجی هنه دبی İnşallah bir rojeki bir zaman hapishaneleri tam bir istihane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar onurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecektir. Dibe eve zamanek vere. Dibe eve aman mahkume hayko girtiye god hapsadana. Dibe eve qardiyane memuri vi zamanı go ambejin berwana kene. جبو خاطره وان اصلاح بکن ایو وان رساله نوربان کتاب هانکی چوا خوارن جوار ردوی چوا علاج جوان ردوی درمان جوار ردوی ایو وهاجی ایو وان کتاب ایو وانکی بلاکن حقیقتا جی سیدا کی ما دوی زمانه کی دا اوجی جبو درستاین قرآن گو هات بو گرتن وی بحث کر دگو الحمدلله ما گرتن دا حبسه دا وكو استاد قوتي ما في كتابي هانا كيما تخوندن واوان قرديانا جمارة دانين بوشفار كرمكن بخوينن چونكي زاني بونغو اگر گو اف انساني هان وان كتابا وان برتوكا بخوينن او جوش خوار راحت ببن معلومات حبسي دا محكوم زور زحمتن ترين محكوم مجدن اودكي دا 15-20 مرد مينن و ترين زمانكي دريج مينن ام بيوسا عاجز دبن ناوا هر چار آلیت بتون و ام بیجن دمرون و اشتره بیجن تنکاری چشکی بکی عاجز بن جا معلومه تخازن بلاخور هنک آخن جا بلاخور قردیانات خن جا او پفدو چون هفدو دخن صحیفه هفدو دکن فلان اگر محکومک بان کتابا بخوینه ان ایماناوین قوین دبه بیناوی داد کبه حوجاییاوی تنگو بهنک آرا شرک بیناخو درخه جبر دخلاقو به کتاب بخوینه بیناوی نکی اوی در کبه رب العالمین ما محافظة بك وأوان إنسان إيو قرتين جي رب العالمين آلي كاري وانا كيبا ووكا أستاذ ما قلت ونصيبي وان جي بك جو جبان كتابة هانا كيب حقي استفادة بك دي أستاذ ما دبي يعني لا مثلا ما مهم چيه بو أم إيمانه خلاص بكن مثلا هري مهم أبناكيه يعني اب حياته هانا كيف درباس ببن بري راس حربات جهاني عمومي رابويه لي بلي عمري ما دچا اب عمر دستي ما دچا دي استاذ بجا gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Eb cuvaniye mevroji keviş destي meheri yaz güze ve kışa yer vermesi gibi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Çava pişti ام بیجن پاییزه پشتی زوستانه بهارته هاوینته یعنی پشتی شوه روشته یعنی ام بیجن یعنی به شکلی چوا گوچه دبه اوی پشتی به جوانیا مجی اوی اختیاری اوی مرن البته اوی روزکی وره eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata sarf etse onunla ebedi baki bir gençlik kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Dibi avan kitabı go Rabbi alem ecmer şandını. Avan peygamber go Rabbi alem ecmer şandını. Tevveka ev mizginiye haneke dane go. Eğer insanek cuvani xoş bud oğra Rabbi xoda em bejin sarf bike de oğra iman de sarf bike Rabbi alem de bedela ve cuvaniye han ve Rabbi alem cenneti ve cuvani ke ebedi bidavana ke معلومة الدنيا تجواني أبدية لبلي معلومة رجع قيامة الجنة ده رب العالم عمر إنسان بسكنينا هر إنسان وها جوان دمينا رب العالم نصيب ما وتماشوارن هجا وجهدار عزيز بك إن شاء الله أجر توهانكي أجر في جوانيا خد أغرى عبادة طاعة رب العالم ده درباسنكي سفاهة صار فيسه nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl milyonlar dakika hapis cezasını çektirir. Carna insanek dakika ki insanek hırstı be, acizdi be, dıkkahara. Kodema muhafaza ki inşallah. Çuya kuşt. Tilmeyzeni yani jibo dakika ki mesela bejin. Ev kuştna vi marivi. Kodema ma ognaka inşallah ma nagra. Teşu taya kuşt. او هرساتا عاجز بوناتا قهراتا چه قاسه
دقيقة تمر كشت بدلا و دقيقة بتاني ده تب مليون دقيقة جزات بين تجرمك كم بيجرم تدخلنا حبسه ده كم بيجرم دقيقة خبو تخوانا قرد إجابة بمليون دقيقة تدوي حبسه تبميني öyle de her vaha gayrimeşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücadelelerden başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında bir genç tecrübeyle tasdik eder. Ve her vaha eğer bu evan civani hanji ve civaniye khoda اوان ام بیجن که معلومه ذوقاوی کیفاوی خوازه لبله اگر کو جوان در نمینه در باسی حرامیه بکه ان اوجی چه اگو ام بیجن جبو دقیقه کی انسان تیک کش که حبسه ده او لذت اگو بستینه ده حرامیه ده اوجی لذت که بیج دقیقه که پیشتی او لذت اوی چشه جبو لذت اجترابه عذابه کی وصاب بیداوی تی بستینی mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve fıyak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok azalar ile o cüz'i lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Mesela dibe insan harami gibi ki harami dibe hem insan de hasudi çedbe hem jere em bejne firak çedbe o insan mukabele nabine. Paske misal yani insan şu em bejne haşa zina kır. Beyzene bikirna ve zinayı insan nedi garazavi işler çedbe. Fakat yani insan nedi bebahsin. Ya duacı misalın kes ambejin kıymet nadete. O ambejin de sebebi o insan havdu dur bebe. Buna neye havdu? Ve o gençliğin ica avnaki malumat bejeze zavqıca bistinim. Paşi go av bu işler de boka jahri. Ve o gençliğin sui istimaliyle gelen hastalıkla hastanelere o malumat carnacı mesela avan zavqı insan dibine sebebe nekhoşine pis nekhoşin insana peyda dibin yani dve cuvaniye de تضربيت النقنجة دكي تتعدي الإنسان قد كبير حبسي ده يعني أمبيجن أو أوان شرط دكي إجت روحية أمبيجن مسات كبر تنغاسية ده تضربيت شيء عراقي بدخوي حاجة شيء ميخانة وشيء أمبيجن نقنجة ياجي زح بيش فتشوي أمبيجن دبا سبب كشتنا كبير مزال ده أري دبا أجر جو تبخازي جو أب جوانيا إنسانة تشتينا سري إنسانة جبو زوقك بشوك إنسان ياد كبر نخوش خانة ده ياد شخا حبس خانة ده ياد شا مي خانة ياد شا بيالي بيالي جبو كيفك جزئي بشوك دمبوري ربي بقص إشابتيني سري خواه بكهرة نخوش خانة وحبس خانة وجمي خانة ببرسة جي قبرستانة ببرسة قالوا أوان جواني جو جبو زوقك دمبوري أم بيجن كيم واشتري بيجن مؤقت شات يه سري وانا كي بل أو حبس خانة ومي خانة ونخوش خانة اشتري بيجن البته ekseriyetle gençlerin geçtiğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiften cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işleyeceksin. Demek o tevhid persebi ki jwan habishana u meykhana ve nakhoshkhana tebe bihise go am bejin awan gence go jibo yani dakikak zevkak dembori biçuk am bejin çıkas am bejin musibet belahatna serivana ke çıkas am bejin şakam kharna ta'dayiditna çıkas giriyana u feryad u figan kirna tejwan tebante bihisi eğer istikamet dairesinde gitse libeli eğer got istikamete kovundaneke avriya ve Rabbi aleme jere daniye riya halaliye pe iktifa bike neçe haramiye gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet ilahiye ve henge o civaniya insana nabe ta'deyi nabe barl insana insan böyle na eşe ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayat olarak ve henge de malume insanı civan karın ambejin hani hem dünyayı zevki bistin hem ambejin karın karu ameli hoşu bükün
هاد بيج بوبان تبكا تبو خارج يقول دنيا يجتش جوانيا خو تزوقي بستيني كيف بستيني هاوي هنجي ام بيجن يعني نكبنا بحرام يدا باقي بيكنشين نتجبر جيني وتوها بكي تزوقي بستيني الدنيا والاخرة ربي عالم اوي جوانيك باقي بدتا هاد بأب قوتني ام بيجن باشتا قرآن olarak seride Kur'an çok kat'i ayatıyla bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Ve tamamen kitab-ı semavi, tamamen peygambera, tev mizgin ya bedane, gotna ey civane go, embejin civaniya khud oğra taatu ibadet Rabbi alemin derbas ki. Eğer unuha bikin, Rabbi alemil dünyaya ji evi behele go, unj civaniya khawun zavku keyfe bistinin, ud ahirte Rabbi aleme evi civaniya ka ebediye bidewa. Dedi ده حديث كبيغمبري عليه الصلاة والسلام ده هاتية ود بروجا قيامة معلومة دي بروج تي سماية أول إيه كمين دي بإيجاد بميجي إنسان دي كلا معلومة دي قال روج مليون كيلومتر مدورة اللي بري دي ساجبك عربستان وادرا جرما روجي تهنا روجي معلومة إنسان نكار الور أمبيجن بسكنا تحمل بك جارنا 5-6 درجة أمبيجن دبا İcabe afqas milyon kilometre dure. İca govera asiman avul kabe çavaçe bebe. İca mejdi insana dikele ve roje siya aşe Rabbi aleme pebe tisi tunana. Dibe haf sınıf insan hana god bin siya aşe Rabbi aleme de em beji xosti dikin dibe yek jvanji kiye yek jvanji awan juwane go em bejin de juwaniya xwe tövbe kirne û xwedê de tirsin ew insan ew merivin idî اوان جوانه گو ها ام بيجن جوانيه خد اوغرا طاعت عبادت درباس بكن ام بيجن حافظه خوش منعياتا بكن شفحشياتا بكن رب عالمي الدنيا يجي اوي حياتك خوش بلذت اكرام وان بك والاخره تجي رب عالمي اوي جوانيك ابدي نصيبي وانك بك ما دام حقيقه بدر ما دام ما فهمك حقيقه ابا وما دام حلال دائرسي كيف كافيدر وام بيجي ام نابجن يعني فرسكم جواني انسان جوان ام بيجن هناك خستك نوي هنا جوبك ربي عالمي حبت الشجره قد خناك يعني جبو خوارني ربي عالمي دائره حلال ام بيجن خيس كريه ام بيجن جبو نفس مروفا جبو هاتشتي يعني حلالي بس مروفانا انسان حوجيه ونكب حراميتنا يعني انسانك نكره بيجا يا ربي ولا مرات خوش في حراميها بكم جبرقو ده همبري بي تشتكي حلال تنبو ولا من عراق بخوار حاشا من حزور يا ربي على يا ربي ولا تبا خوارنا ديج بغينا آوي بيشتر تشتك تنبو بتاني افتح حلالك يا ربي تشتكي من هدي مجي متشو عراق بخوار عند ربي عالمي يجغيني آوي تشتي بخوارنا بمليون بخوارنا حالا تبقي بخوار يبدا ربي عالمي عراق اشترى حرام كريا عجبو بيكي ve madem halal dairesi keyfe kafidir yani kafiye çmat her zinaya biki Rabbi aleme halali em beşler serbest kiri her şeyleri bizevce ve madem haram dairesine bir saat lezzet gibi de harami de saatek lezzet bazen bir sene ve 10 sene hapis cezasını çektirir. Canaj bu harami saateki bu em beşin haramiyet evdeki istimaldeki تبيجني صالك يانجي 10 sal hapis tesirleri. Elbette gençlik nimetini bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir. Hac bu ve ki eğer got naxwazi ve civaniya xwat xoş derbas biki ud naxwazi go Rabbi alemi الآخرة تبقى أم بيج تبدأ عذاب داين. تبقى هر وقت ما بحث كده جانا أم بيج ساعتك تجوانيا خو ام بيجن تدبي اسيري هيرسا خو ام بيجن قهرا خو تشتكي دكي تميجن جوا بصاله تحبستان دي حروها او جوانيا جو انسان دنياي ام بيجن اوغرا دين ربي عالمي ده صرفنك و حلاليه ده صرفنك ربي عالمي رجع اخرتي جي ده بديلا و جوانيا وناكي ده ابي عذاب بتي ده عند زمانك دم بوريده كنده تاب حرامي هاكر لبليل آخرتي جي أبي عذابنا دريش عذابنا مزن
او رب العالمين بدته إديش بوبيك كل تماشبان هجا كهدارنا عزيز اگر جو عمر مروبا خصوصا جوانيا مروبا بالطاعات وعبادت در باسبه رب العالمين اوي كيف ولذت وذوق في دنياج نصيبي وناكي بك والآخرة يجي اوي جواني كأبدي اوي بتيدا رب العالمين نصيبي ما هو تماشبان هجا تبابك إن شاء الله رب العالمين جواني ما زاروكي ما قيزي ما خورتي ما وان بباريزه شر الشيطان شر نفسي رب العالمين وان بقرينا جوان خورتو وان جوانيكو وكي يوسف عليه السلام دمغو الشيطان وخصة غاسية ده ام بيجن خصنغو حرامية بكن رب العالمين وإيمانا يوسف عليه السلام قول همبري و گناهي قو سريخ وراكر وإيماني نصيبي وان بك رب العالمين ما هو تبابو باريزي إن شاء الله ما وقاسيكو ام تعبقوا بكن وبقرن ومدت كنجي رب العالمين ما ونفسما بتني نهيلا كنت ما شبان الهيجا كوتارنا عزيز لسام هاتنا داوية برنامج خويدي حتى برنامج كديم هابربن بمن خوشي دعمانتي خدا بن ام جوهي في دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.